Sanibonani. Lo khulumayo umkhokheli uMama Khanya wakambatha. Ola Sibonakaliswen temple. Umkhokheli ke akuyena oqala kuleli temple, umkhokheli oqala owaqala ukuba umkhokheli kuleli temple, umkhokheli uMamcambi wakhona kambatha. Le temple thiwa umqalo wendlela wadlula wahlala kulesi sihlahla esikhona la ngaphandle umthombeni wahlala ngaphansi kwawo la yaphumule khona kuthiwa ke kuba yithempeli wafika waphumula ke la kule ndawo kubonakala ngendlela ekwenzeka ngayo kufika abantu bathi abayizeli abantu basithunywa wena umqalo wendlela athi hamba okhetha inkosi ethempelini elisesibonakalisweni ese17 bathi ke u15 + 2 17 ethempeli esikulona abuya athi ubabunyazi lwezulu isematsheni kwakukhona ke indawo yatshwala la kwaphuza utshwala la sekwashintsha ke wangena ushembe kuqala ke bekusontelwa nje phesheya khona indlu elangaphesheya sengikhohlwe house number kuyinto nje encane kuyindawo encane kunabantu abambalwa umshumayeli kwakubaba uSibisi ngaleso sikhathi lakhula ke ithempeli njengoba selilesimo elikusona. Siyabonga ke umsebenzi kaMqalo wendlela enkosi uMqalo wendlela uthe sekusiwa inkosi uThingo umkhokheli omdala engasakwazi ukubona kahle esenenkinga nokuhamba wase enkosini uThingo ngo2008 wathi baba nginenkinga angisaboni wasethi ubaba kaletha ingane ezomlekelela ke kwenza umsebenzi kaNkuluNkulu uqhubeke qalile kumkhokheli wasebenza ngo2008 ekhona umkhokheli omdala waseyahamba kumkhokheli omdala ngo2013 umkhokheli lo khona manje usesebenzile ke ngemthetho ayonikwa umkhokheli omdala kuze kushaye lo nyaka ngithi iminyaka esiwu14 manje siyabonga ke umsebenzi kaShembe ukuthi cha wona owenzeka kahle ngokuyithoba nangokubambisana nomshumayeli uNdwandwe kukhona ke nomshumayeli uDlamini okumshumayeli esimbiza ngohambo ngoba abantu baningi kule tempeli abaningi baphuma emazweni so ke kuyahanjwa kakhulu kwase kuthiwa hayi ngoba abashumayeli munye ababe babili khona obheka uhambo okuyena kumshumayeli walapha kule tempeli umshumayeli uNdwandwe. Ngiyabonga. Sanibonani mina ngudladla osabatha khona la Sibonakalisweni sethempelini la Sibonakalisweni la kwafika khona ubaba omkhulu wahlala phansi kwesihlahla ingako uma bembona emaphupheni bese bethi kwase kwaqambeka le gama kuthiwa isibonakaliso sisabatha-ke la kukhona umshumayeli uNdwandwe nomshumayeli uButhelezi thina-ke mina ngunobhala wethempeli lana silandwe kakhulu inyanga yezulu saphinda salandwa uthingo lamakhosazana elona elilanda abantu abaningi uthingo ke inkosi bekuyinkosi yokuthula kuyinkosi yoxolo kuyinkosi ethethelelayo njengoba kuzoba isikhumbuzo sayo sikhumbula kakhulu thina basesibonakalisweni ngoba iyona esigone kakhulu yaze yasitholela ngisho unyazi okuma nje siphila ngaphansi kwalo siyabonga.
uJehova kuphela. Wasibuyisela kuye wedukeni kwethu emthethweni wakhe ngalamazwi esabatha. Yisabatha namhla abantu nonke nini mesabayo uJehova. Benze awusebenze Baba onke awukubo bonke awogota dwangiwe awulogo Amen Manazareth. Lana Manazareta sisesikhumbuzo sothingo la sibheke khona manje. Amen. Uthingo ngomunye unyaka silibonile lifika la eMangosuthu. Ukhumbula kahle nomunyaka sengukhohliwe. Kodwa kwasuka ithimba lala ngaphakathi lensizwa eliholwa ukhansela la ngaphakathi bekubulwa wana la ngaphakathi isibhamu besikhala mihla namalanga kodwa basuka wahlangana umuzi wala ngaphakathi ehostela wakhothama kumshumayela uNdwandwe wasa umphakathi walana phambi kwenkosi uThingo. Waphela ngaleso sikhathi ukubulalana la ngaphakathi ngaleyo ndlela. Amen. Saphinde sabone eMangosuthu sikhona lapho kwasukuma ingane encane yakhuluma yayingakwazi ukukhuluma sahalalisa othingweni lamakhosazana. Amen. Yona ke leyo msebenzi yenza ba UThingolwenkosazana silibize ngoNkulunkulu. Ngokwemisebenzi esiyibonile emihle eliyenzayo. Amen. Kwathi ngomunye unyaka eJudiya uthingo lwamakhosazana lathi ahlukane nokubiza intethelelo ngamagama ayengahlambulukile. Lathi asiyibize ngentethelelo. Amen. Njengoba namhlanje kukhona intethelelo yazaleka ngaleyo ndlela yaliqeda uthingo yaqeda amagama amabi esasiwabiza ngayo. Ngicabanga ukuthi ngalo nyaka yafunda incwadi. Leyo ncwadi ngithi uSambulo 22 verse 15 ethi ngaphandle kukhona izinja namakati nefebe nakho konke kodwa uThingo layishintsha leyo ncwadi yathi singaphinde noma siyifunda singayifundi ngalolo hlobo. Ayibonge Nkosi. Ngakho ke sithi ushembe uNkulunkulu bangcwele. Kodwa kuya nokuthi wena uNkulunkulu wakithi eNazaretha umthemba kanjani. Kuya nenhliziyo yakho ukuthi uma suphambi kwaShembe uyendlala kanjani. Kodwa uma uzobheka omunye umuntu ukuthi uma ungene ethempelini ungene nomngani akukho zokuzuza. Sengathi uma ungena lana uguqa lapha ethempelini bese uyacela ngilosini uthi ucela ukungena ngaphakathi ungene bese uyayilalela inkonzo noma mhlambe eyobe iphethwe ngaphakathi ethempelini bese uyazuza. Ayibonge Nkosi. Kodwa uma uzongena unaka abangani uzophuma ungaphethe lutho la ethempelini. Uma sungelela ethempelini yazi ba ungena endaweni engcwele
Le ndawo esihleli kuyona maNazaretha inoshembe ingcwele ibonga Nkosi. Ngiyeza Nkosi hawu mina ngedwa anginaye anginaye umpheleki oh baba hawu kanye no mama baba beno mama abafu mi dele Englandele Ningibona amaNazaretha ngime lana kwakwathi ngomunye unyaka indaba yami yokugcina le ngahlanganisa insizwe ezilishumi kwa11 ngomshumela umphofu khona la estation la sasikhona ngathi abakhipha 100 rand sihambe siyothingweni lamakhosazana siyofuna umsebenzi ngaleso khathi umphofu wayedayisa amakhekhe nami ngidayisa izinto ezahlukahlukene zawukhipha lezi insizwa 100 rand sacela enye insizwa kaZulu eyayihlala kaD sacela nomphathi unyawo sekwakusekhona abaphathi sathi akasise phambi kwesihlalo sobukhosi umuntu ecelela yena eyocelela umsebenzi ecelela into angenayo ngiyajomba nje maNazaretha ngiphuthuma isikhathi amen nangempela samcela umphathi wasithatha nensizwa kaZulu kwakukhona nensizwa esewumshumayeli yakazwidende ngangithe ayiye kumsebenzi kaEnforce angisola maNazaretha athi ngiyekiselani lensizwa umsebenzi sebenza kuma security ngayitshela ukuthi ngeke uye ndawo uma usebenza umsebenzi wama security uzoba nonkosikazi kudala ngoba uyarojwa laphana kuma security buya sizocelela isibusise bese siyasebenza ngoshembe ngoba ushembe ngangimethemba maNazaretha amen nangempela lensizwa yabuya yashutha njengoba ishutha lensizwa kaDludla yashutha la ethempelini isalinde umsebenzi sathi uma sifika phambi kweThingo labuza uThingo lathi lembuzi ingeyeni nonke yini na lathi lami igama cha ingeyakadladla nalabo bazele bazochazela ngokwabo ukuthi ngeyakabani yathi insizwa yakanqumalo lembuzi ingeyakanqumalo sizocela umsebenzi mina ngacela ukuba ngithathe ngibe nonkosikazi ngivuse ikhali kaBaba ngoba abazali bami base beshonile sengisele ngedwa ekhaya ke uma ngabe uyiNazaretha wedwa abantu bazobona ukuba uzawukwenza njani ayibonga Nkosi nangempela ngawucela umsebenzi ngacela unkosikazi ngathi ngihleli kaMnyandu ngidayisa kwangena ucingo olwalivela kaMacro khona uMacro ose Rosberg la ngangibuye ngikhona ode khona ezinye izinto wathiwa woza lana kukhona umlungu okufunayo ngacabanga ukuthi mhlawumbe kukhona into engiyishile engingayi-odanga kahle noma khona iphuthe engilenzile kodwa ngathi uma ngifika kwathiwa usuthole umsebenzi ayibonga Nkosi kwakumhla ka24 December
Nganikeza umlungu ivoucher ka 5,000 ngaleso sikhathi. Wanginikeza no cash ka 2,000, wanginikeza nencwadi engigunyaza ba ngiyogibela indiza ngiye Capton Park eGoli ngiyolanda imoto ngibuye ngiyosebenza ngise Springfield Park la ngizosebenzela khona. Kunamhlanje ngiyasebenza eSpringfield Park ngegama lenkosi uThingo. Amen. Ngina 23 years ngisebenza endaweni eyodwa kuze kube manje ngegama lika Shembe. Ingakho ngithi uShembe uNkulunkulu. Amen. Siyabonga. Elozondlulisa Mpopho awuse lapha umkhokheli. Kodwa soqala kubo bamnxele umkhokheli uzosigcinela njengomama njengosokhaya. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enhle yaseNazaretha. Amen. Zosabelela ivesi elilodwa esabelweni sika 232. Ngaphambuka ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni wamaNazaretha unyazi lezulu. Amen. Ngiyabonga ukuthola leli thuba noba kuyithuba elinzima. Akulula ukuguqa lapha phambili kwabangcwele ngoba ithi inkosi yasezulwini uma sesigqole ingubo singuNkulunkulu uqobo lethu. Amen. Ngiyacela ke inkosini enhle yasezulwini uShembe ingcwele unyazi lezulu kube yilo oluzokhuluma lapha ngomsebenzi wami ngoba kahle ilona vese lafika nalomsebenzi lisuka naye emazulwini. Thina njoba sibuthene lapha singumsebenzi walo. Ngicela ke ukuthi kube yilo njengamanje na elizokhuluma lapha kungabi mina wakanxele ngoba kanxele kunemthwalo yakhona engeke ize ingenise labantu abalapha ezulwini. Ntwana benkosi yoba siguqe lapha kule tempeli lasesibonalisweni. Itempeli leli uNkulunkulu alisungula ngithi ngama early 90s. Ngesikhathi lapha okwakukubi kakhulu kule umhlaba kulomhlaba umhlaba unyakaza. Ngiyakhumbula ke ngesikhathi obaba umsweli nobaba uSibisi kunyakazelwa ukuthi leli tempeli sekufuna lathi libe khona. Kwaba khona umsindo wabakhona wawuvimba ukuthi le tempeli lingabi khona.
umsindo wabakhona kwabakhona umbuzo ezikhulwini ezazikhona lapha eMlazi zithi kambe ehostela ngaba khona ithempela kanjani ngoba kuzogcina sengena namakhosikazi abantu base beyichitha lento bathi cha ngeke kube khona akuvumelekile ukuthi ngaba khona ithempele hostela ngoba la libandla khona namakhosikazi abantu amakhosikazi abantu azongena kanjani ehostela na umbuzo loyo walokhunja owavela ngesikhathi sekufanele ukuthi le thempeli libe khona ngoba sasikhonzela phesheya lapha kuleyandlu leyaceleni kwawo laphana sikhonzela khona siguqa khona ngamasabatha sasingaguqi lapha sasiyasiphume siyongena ezitimeleni sofuna lapho kukhona khona amathempeli ayesephumelela ukuthi ngakhonzwa kuona uNkulunkulu ke wasikhumbula ngoba lagcina likhona le thempeli ngiyakhumbula ubaba umsweli nobaba uMahlase behambile beyobika ukuthi sekukhona ithempeli lapha bathi bebuya khona babuya bathi ifike yabuza inyanga ezulu ukuthi hawu khona ithempeli kulandawo enjeyana nje uba kuyaliyo kulandawo uthi ke bathi ke igama ababuya nalo bathi yathi inkosi ningabe nisabiza ngokuthi kusawostela ningabe nisasho ukuthi kuse17 ithani kusemthethweni igama lelo elabuya nobaba umsweli bebuya nalo nomkhokheli mamcambe bebuya nalo enkosini inyanga yezulu yathi ningabe nisasho ukuthi sewostela ngoba kuhlala abantu abanomthetho ningabe nisasho ukuthi sewostela nithi kusemthethweni amen amen ilo umlando ke abantwana benkosi esiphuma kuona lapha njoba siguqile njena ku ilo umlando wasidala ukuthi libe khona leli thempeli la bese uyashaka umlilo uyaqhubeka uyaphambili kwakwenzeka isimangaliso kwakhomba ukuthi cha leli thempeli leli kwakufanele ukuthi libe khona kodwa ke omubi wakwaqale wazabalaza ngalo ukuthi ngoba ungena kwalo leli thempeli laba isekelo sokuphila kwabantu ababehlala la amen sikhona njena isekelo salo le thempeli elalathu mali bakhona kwase kuba khona ukuphila phakathi kwale ndawo esikuyona kwangekho ukuphila ke kule ndawo esikuyona okwaba khona yoba ngihlala lapha kule ndlu lela ngezasi nje sahlala nensizwe ezinye zazisekho sezahamba ezinye zazisekho emhlabeni ukuphile sakubona ngokuba khona kade uma siqeda ukwenza umthandazo ka4 uthi mhlawumbe uyaphuma uthi yala Mpompi uthole kukhona abantu ababengena lapha esangweni lo mama bangene labantu bafike bakhumula icathulo amadoda befika lenkanyezeni afike aguqe la kwakwabantu nje ababengakholwa kodwa ababe sebeyizwile imisebenzi kaShembe ukuthi uShembe wenzani babesuke bezofuna imisebenzi ikhona ke insizwa noba umlemzana useke emakhaya manje engaphumelela ukumazi yena ukuthi umsebenzi wakajali ngapha eHardini zazimbiza insizwa ukuthi umSamaria lo insizwa yawuvusa la lo msebenzi namanje ayikabi Nazaretha kodwa yizo insizwa lezi ezaziyazingenela lapha esangweni lo mama zize zifike ziguqe lana zishiya imnikelo lo mnikelo lo yayiziqoqwe ngolwesithathu ngiyadabuka kanje ngoba sekukhona imisebenzi eminingi emibi eyenzakala kule thempeli engicabanga ukuthi uma ungangena nje umuntu njengoba sokwavala amasango njena kwayengabi khona amasango kodwa ngokona ngokuvama kokona kwagcina sekunamasango kwangabiwe nje umuntu wesuke efuna uShembe weyangena esangweni afika abike lo akubika bese ephuma ezihambela amen uthola ke lensizwa kajala umsebenzi uthola khona la kule thempeli uthola babengena nje kuMsombuluko ukusukela uMsombuluko lesibili lesithathu njalo abantu bala ngaphakathi uma beofesa babe bangene lapha amen uthola ke lensizwa kajala umsebenzi
uma uthola umsebenzi awuthola elokhunye niyaseyindala uba ingaqashwa le nkampani yawuthola la eDunlop iwona umsebenzi lo yayiubabaze empilweni yayo ithi hayi uShembe ngambona ngelinye ilanga kwakukhona insizwa futhi ayihlala la kulendlu le next door alendle ngihlala kuyona le nsizwa le yayinetafula la ngezasi kwalendlu yami la ekhonini ukhona ke umfana wayemqashile wangakubuya esebenza khona edayisa lo mfana ngelinye ilanga sabona ingane ivelwa isifo nje sasingazazanga nathi ukuthi kwakuyisifo sinesana ngoba kwabusane kwahluma inyama la emlomeni wawo lo mfana yahluma le nyama yaze gcina segcwele umlomo okungangani ukuthi wayesethu mesedla wayefaka istraw esephuza into ephuzwayo engasakudla ukudla kusuka ke lensizwa yayisetshenzwa leli bhungu leli yayihlala khona la kaJali ithi lensizwa hayi ngizocela ukuthi nqele ukuhambise lo mfana lona umhambise enkosini yamaNazaretha yabe seyikhipha imali lensizwa ngoba nami ngangasebenzi kuleso sikhathi sabe sesihamba siyakhona enkosini sayifica inkosi UThingolwenkosazana kwafika isikhathi lapho esabe sesivulelwa khona ukuthi masinikele saye safika sangena ngaphakathi sanikela kwakhuluma mina ngoba kwangaselula ukuthi ikhulume leyansizwa lelibhungu leli ngase ngilikhulumela ngilibika enkosini yasezulwini yabe isiyalela ukuthi kuzofuna la ukuthi senze njani sathola amafutha sathola amanzi sabuya sesala ngathi uma sifika la ngabe sengiqonda kuyona le ndlu ngabe sengiyomethulela ke lo kade ngithumile ukuthi sihambe kanjani hayi ke ngabe sengibuya ngibela kule ndlu le yami ngapha uma kwaba isikhatshana esincane sibuyile ngabe sengibona sengena isigijimi uma kungena isigijimi ngabe sengiyamlandela lo wethunyiwe uma ngifika lapha ngiyafika lana lensizwa le nyama le kade sigcwele umlomo seyiqhumile manje seyiqhumile kwaphuma igazi lacishe lagcwala indisho yokugeza yabe seyilekelela nayo yaseyifaka nesandla ikhipha lo nyama yayiqeda yabe seyiphuza isixuba yaphela ngaso sikhathi lo kanti kuzohamba ensukwini kuhambe insuku bese kufika umndeni wawo lensizwa ngoba ngithi babehlobene nalona kodwa engesiyena umndeni wakhe uma befika bomndeni bafika bathi hayi sizwile kuthiwa umfana akaphilile lapha manje sizomthatha ukuthi sihambe naye siye enyangeni ikhona inyanga ekhona ngapha eMawoti ethe ngase imsiza uthi ke lo wakaJali wengesilo Nazaretha uzohamba emhlabeni ngesilo Nazaretha uthi hayi bese ngimthathile ngamusa kuShembe njengoba nimbona nje nifika naye khuluma ubese phuma kuShembe ngizocela ukuthi nikwenithi kumiyeka njena akasebenzise lokhu ngoba usekunomehluko omkhulu osowenzekile njengoba ebuye enkosini bathi laba hayi siyamthatha simusa khona base bemthatha behamba bemusa kuyona lo nyanga ukuthi ke afika yenze njani kodwa esakuzwe egcine nawo lensizwa ayithumile sezwa ukuthi useke emshiyeni yabe sethi lensizwa yobe selaphana ke nami ke angisezusondela sokuyinto yomndeni wakhona wagcina edluleke emhlabeni lomfana lo esisho ukuthi uNkulunkulu wasezulwini uShembe oyingcwele ukhona imisebenzi asesikhombise yona esicela ukuthi ke uNkulunkulu engathi angasikhumbula lemisebenzi ibe ivuselela ukukhola kwethu amen kube sicela nje lokho ukuthi njengoba sesimbonile nje yonke imisebenzi ayenzayo ayingene phakathi kuthina bese isivuselela amen ukuhamba kwethu nokukhola kwethu khona ubaba weyikhansela ngakulomnye kule minyaka nkathi kusungulwa le tempele ngiyangimcelele njalo uNkulunkulu lwaba ngithi ngathi uShembe ngamkhumbula ngoba
wayekhombisa ukuthi uShembe wemazi ukuthi ubani. Lo baba ngikhumbula ngelinye ilanga impi yasuka sikhona lapha. Baqhamuka abantu ababephethe ibhame phethe imkhonto bethi asahambe siye nempini, kodwa lo baba waqhamuka nohlukile kwakushoyo la abantu. Wathi lo baba wethu wamemeza wathi wemanazi weqhamuka wehlala phezulu kosikisi waqhamuka la. Wathi weManazareth aningabe nisanyaza lapho nikhona guqani nje manje nigqoke ingubo emhlophe nithandaze ngoba nina uShembe wanvala esikhalini anisaphathi imkhonto nina anisaphathi isikhali, kodwa into okuyiyona yona edinga uShembe okufanele niyenze ukuthi uma siphuma sihamba siya sihlangabeza impi nina kufunala niguqe nithandaze. Engathi uNkulunkulu la ekhona lo baba ngamkhumbula amkhumbule ngoba wakhombisa ukuthi yena uShembe wemazi futhi weyazi inqubomgomo kaShembe ukuthi uShembe yini ayifunayo umuntu asuke semkhethile wambuyisa nganeno waqhuba lengubo emhlophe. Hayi bantwana baNkulunkulu, yena hayi uNkulunkulu wasebenza ngathi eminyakeni edlulile. uNkulunkulu zonke-ke into inesikhathi sayo. Inesikhathi sayo kusho ukuthi uNkulunkulu wesafuna ukusebenza ngathi, ngoba ngiyakhumbula ngomunye unyaka uShembe esebenza ngathi sasingena lapho kukubi khona sithi kudlule usuku olodwa ukuthi yezwa kuthiwa hayi lade niye khona yonke into ilungile. Ngomunye unyaka kwafika ibhungu la ebusuku kwakuyisonto. Uma lifika leli bhungu lathi liphuma lapha phesheya ko13 lathe la kaNongoma kwameza leli bhungu. Uma lifika la leli bhungu lifike liyangqongqoza sasikade siphuma ebuhleni kade kumhlangano. Uma lifika leli bhungu lifika lathi uma langena kwani ukutshwala ukhombisa ukuthi laliphuzile. Uma lifika leli bhungu lana lifike liyayendlala inkulumo elalize ngayo. Lithi leli bhungu babe lapha phesheya kwaPhi. La ufika kwalo lalivakashile ngoba kwakuDisemba. OkwakuJanuary lafa kuJanuary kade life ngoDisemba. Lithi leli bhungu livashela abangani balo lapha ko13 lisuke emakhaya. Lithi ke ngoLwesihlanu basuka bahamba bala phakathi emlindelweni kwakushone omunye wesebenza nabangani bakhe. Lithi uma sifika ke lapha sahlala emlindelweni kwaze kwasa. Uma kusa kwase kuqhubeka uhlelo njenganenjwayelo uma kusuke kushoniwe. Uthi laqhubeka lolu hlelo kuthe egcineni lolu hlelo laselikhomba ukuthi ke manje sekuyaphunywa kuwe emathuneni. Uthi ke sabe sesiyahamba siye emathuneni la kulamathuna lawa la 17. Uthi ke uma sebebuya emathuneni base bebuya beyabowa mufi la kaPhi. Uthi uma befika ke lapha nabowa mufi base bekuthiwa bangene etendeni. Uthi uma bengenile etendeni base behlala phansi kwase kwenzana njenganenjwayelo kwaphuma wonke inhlobo ezidlo. Uthi kwase kuphuma notshwala lobu besizulu nalobu besilungu. Uthi ngabe sengihamba ngisuka ngiya kobaba abadala ngafike ngakhuleka kubona ngafike ngahlala eduze kwabo. Hayi base bethene hayi uze ngaphuza. Uthi lathi la kabili ukuhamba. Malde dila kabili ukuhamba uthi wabe sekuqhamuka indoda eyayigqoke umjivo omnyama nesigqoko esimnyama. Uthi uma ifika le ndoda yafika ahlala eduze kwami yabe selivusa lolukhamba. Uthi yase kungazi ukuthi iyaliphuza libeka le emlomeni. Uthi uma libeka le emlomeni ngibheka lamadoda engihleli nawo mina ukuthi le ndoda ngaba ayibona le ndoda engahloniphi engabulisanga umuntu engakhulekanga kodwa manje na seyivisana ifika ibamba ukhamba. Uthi yathi uma iqeda le ndoda yabe seyidlulisela kumina. Uthi ngathi uma ngiyalithatha lo khamba kwakuseyibhungu lela bhungu ngithi ngicabanga ukuthi
lalino 21 kanje neminyaka. Uthi ngabe sengilithatha lo likhambo, uthi ngathi uma ngilithatha yabe seyibuza athi wena mfana uphuzelana utshwala na. Uthi ithi na uboni ngani ukuthi ubulala umndeni wakini nomuzi ngaba bakho ngeke uzufu. Uthi njengamanje ungaphindi uphuze. Uthi uma usuka la uqonda endlini lapho kuhlala khona amaNazaretha ufike ucele umthandaza akuthandazise khona usubeka lotshwala. Uthi ithi le ndoda ngoba ebuzini lakho wena kubhalwe uNazaretha. Amen. Uthi lo mfana wazibona senesizungu. Ehleli nabantu bebaningi uthi wayeseba ezibone nesizungu. Uthi wayesesuka ephuma ehamba wabuya weza la ko13 wafika la ko13 wangena empedeni walala. Bathi befika abangani bakhe bafika eselele. Itheni inkosi angalali engabonanga amaNazaretha. Uthi ke ngathi uma ngilele kwako past 9 yase seyiphinda ifika le ndoda athi ngitheni kuwena mfana. Uthi ngase ngithi baba ngizwile kodwa manje na angazi lapho kuhlala khona amaNazaretha. Uthi wathi njengamanje sukuma. Lo mfana wafika imbile ngento egqoka ibhwele lathi nokuthi uqoka lo jini kwaba ukusothi wasebenzisa lelo thuthana elincane elingazayi le ndoda. Wafika egqoke ibhwele lika jini ehamba ngenyawo. Wafika lapha wabe secela elibeka lo daba sasesiguqa nensizwa zahlala nazo la sabe sesiyathandaza. Yabe seyithenye insizwa ngazondi kusasa futhi seni ngesikhathi izabonani kuya kube khona inkonzo eyayibe khona. Le nkonzo ngesikhathi le tempeli siqala ungena kule tempeli insizwe zazikhona ngaso sikhathi kwakuya ukuthi uma kuyisonto sivuke siwashe ekseni bese seneka impahla yethu bese sibuye sohlangana la sizokwenza umthandazo kavuka nathi ekseni. Yilapho uya uthole khona inkokhelo uma ufika kuleli bandla sasithola la inkokhelo ngensizwa nawo baba ababe khona bebadala. Sasithi uma siphuma lana bese kufike kuhlalwa la phansi kukhulunywa ngendaba kaHlembe. Amen. Sasenza lo msebenzi onjalo bantwana baNkulunkulu ngoba saswile ngoHlembe ukuthi yena uHlembe uyabanikeza abantu kodwa uyabanikeza abantu izinto kodwa kufunakala ukuthi kukhona izikhathi zemthandazo nantambama ngesonto ngehola lesithupha sasipheka siqede silungise siqede sayine sibuye sizohlangana lapha singabahlali base hostela sizokwenza umthandazo kalala nathi. NgoLwesihlanu ngicabanga ukuthi abantu ababe khona ngoLwesihlanu kwacishe kubuhafu wethempeli uma kuzongeniswa isabatha. Kwakuye kufika abavangeli umvangeli wevamise ukufika la kulo mnyaka le kwakuubaba uLthulu ubaba kaHlalo. Owevamise ukufika la owevamise ukufika la eqhamuka ngasempangeni ukhona umuzi wakho ungapha empangeni. Sifike siguqe la kuyothi uma sesiguqile sesingenisa isabatha bese ehlikelela lapha ngezasisi weyalale lana avuke ngesabatha ekseni aphuma hamba. Ikhona ke into engazi ukuthi wayenzelani ubaba uLthuli. Sasiyasimnikelele inyawo la simnikelele inyawo kodwa sothi uma sifika lapha endlini ayikhiphe yonke le mali le inyawo athi asihambe sothenga nje osingathe sikuthenge sibuye ehlale naye lapha etafuleni sidle iphele le mali ahambe sesihambela. Angazi ukuthi wekwenzelani kodwa nje wayesenza isiqiniseko sokuthi lo mnikelo wenyawo uqedele la athi hamba emndenini wakhe ahambe sesihambela. Angazi ke nami ukuthi wayekwenzelani lo kodwa weyakwenza. Lo mfana ke wabuya ekseni wafike senza naye umthandazo kwa9 ekseni
Kwathi emva komthandazo wabuza ukuthi umuntu ofuna ukukhetha inkosi uyenze njani. Wayesesiphakamisa isandla, wayikhetha inkosi. Ekugcineni wayesesho ukuthi cha, ekhaya singamanazara kodwa yimina kuphela akade eyiphumela eceleni. Engathi ke uNkulunkulu angayikhumbula ingane zamaNazaretha ezathi uma onina noyise beyikhomba le ndlela zona zaphuma eceleni aziqoqe lapha etshwaleni njana lo mfana wakamyeza amkhumbula uNkulunkulu wamqoqa etshwaleni. Ngizocela ukuthi inkosi enkulu yasezulwini unyandezulu kusizwe amagama lawo mazwi esethela ngisela nami ngiwabonga lamazwi athewa ngiphawona kulesikhathi nalemzuzu. Ngibonge nakubaba uDladla. Amen. Amen. Umkosi wezwi lakhe awumazilaze zonke izizwe awubavuseni abaleleyo awulizwakaliseni izwi lakhe awunibavuse nabafileyo awuliyakudunyiswa ngabanjalo awuvuthelane icilongo awuzilindele zonke izizwe awemampondweni makube njalo awumazilaze zonke izizwe awempumalanga makube njalo nasentshonalanga makube njalo awumazilaze zonke izizwe aziyosheshiswa umsindisi
Inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu. MaNazaretha ngibingelela isihlalo sobukhosi. Ngibingelela abagcotshwa bonke abakhona basemoyeni nabasanyameni nebandla lonke laseSibonakalisweni egameni lonyazi lwezulu. Amen. Izwi lami likhombisa ukuthi nginomkhuhlane. Ayiselowe nje sezwa lo babuhlungu basihlalo angaze ngibe kahle hle. Kodwa ke uNkulunkulu unyazi lwezulu liyasivusa uthola usuvukile nje. Uthola usuphila nje usukwazi ukuhamba. Ubona ngoba kuyahambeka. Hayi ngiyahamba ngiyodumisa uJehova. Amen. Sibonga usuka siphelo noNkulunkulu. Fanele ngabe sisebuhleni. Mina ngisuke ngisebuhleni ngaleli langa. So bungaza isikhumbuzo senkosi enkulu UThingolwenkosazana. Inkosi yoxolo, inkosi yomusa. Basho njalo namhlanje abakhokheli noma abagcotshwa laba basho bathi inkosi yomusa, inkosi yoxolo. Ay siphuma emampondweni. Sasingazi ukuthi kwelamaMpondo komzimkhulu koke kube nje haya amaNazaretha. Siphume ebumnandini ebuhleni wesibisimangaliso. Into esasingakaze sicabanga ukuthi iyokwenzeka. Sikhule sibancane kubungazwa nje, sasazi ukuthi kuwe bhek Messiah, kiwa le tempele sehlala abanye. Ithembe ezinhle. Sasazi leyo mathempeli nje amakhulu asemampondweni. Hayi afika UThingolwenkosazana lavukuza. Afika unyazi lwezulu lavukuza. Imizi kaNkulunkulu esemampondweni manje siyasabeka. Ubuhle kade busemampondweni buyasabeka. Ingenile MaNazaretha isipho semoto esikade sijabulela sithi siyakofaka imoto emzimkhulu. Singenile lajabula unyazi lwezulu uNkulunkulu wethu. Bomama angenile amanapkeni. Abeshintshileke kuloko abema wardrobe lapha emotweni yenkosi. Sasithola isibusiso sasizuza isibusiso. Siyabonga ukukhula kobuNazaretha. Lenkosi esikhuluma ngayo namhlanje ibizwa ngobhek Messiah, bibhekwe khona ebhek Messiah. Amen. Ngoba yayiqashisiwe eMaNazaretha. Ngo-1995 ngase ngikhulile ngoba ngase ngisebenza. Umsebenzi ngawunika ulona uThingolwenkosazana. Bebeqeda abantu bahlale nje. Bebeqeda isikole bahlale nje. Kodwa inkosi inyanga yezulu ngaya kuyona ngasho baba umuntu meqeda ukusebenza ukufunda uyahlala ekhaya angakwazi ukuqhubeka phambili. Meqeda umatric nje uhlala ekhaya. Hayi la ngithembisa inkosi inyanga yezulu ukuthi hayi ngeke uzohlala ekhaya. Ngempela ngaqala nje zibekwa ngo-97 ngangena ecollege. Ungena nje uThingolwenkosazana sengiyasebenza ngisemsinga. Kodwa ngabuya ngalelo langa. Kwenzeka imangaliso ngayibonela ngamehlo ami. Akekho umuntu engathi awungatshelwa ngezwe. Ngayibonela uThingolwenkosazana ku liphethe ubhoko lapha ngase office. Kwavela kwaqhamuka uThingo la dabula la shaya ubhoko lazi la ushaya phansi. Mabonga uShem. Kwakufihla inkosi inyanga yezulu. Njoba kuthiwa umhla ka-25 September nje. Milelo langa uThingolwenkosazana elahlala ngalesihlalweni. La qhamuka uThingo sinibhekile hayi ukuthi mhlambe sizwa ngendaba. La hamba emkhathini uThingo lazodabula la obhokweni. Abantu bengabaza besabheka emaceleni. Kwasho ukuthi nantu uThingolwenkosazana ilelo langa la igama laqhamuka ngakhona kwathi uThingolwenkosazana. Amen. Lalifihliwe lifihle khona ebhek Messiah. Kwakuthiwa sibheke uMessiah sasingazi kusho ukuthini lo. Kanti kwakubhekwe ukuthi uMessiah uzozalwa khona la. Kwathiwa isebhek Messiah. Sikhule kanzima ke eMaNazaretha. Kodwa uNkulunkulu wasephakameni wasithanda. Yazi ngathi ngiyahleka manje ukuthi kanti kwakuyindaba enkulu kanje la sasikhuluma ngayo esikoleni. SiyiMaNazaretha thina savula itopic yokuthi Shembe is the Messiah. Senze debate. Hawu. Kwanyakaza isikole. Hawu, but Shembe is the Messiah.
Sase siyayisho imisebenzi kaShembe ukuthi ungasho kanjani sakuyena uMesiya menza kanje. Njengoba sithi namhlanje uShembe uNkulunkulu. Sasimbiza ngoMesiya sikhula. Sise high school. Sifunda lapha eMakhutha High. Senze itopic kuthiwa gibhethwe ukuthi why sithi uShembe uMesiya. Sasingasabi ke we Sibo. Sasingasabi. Kwangakabi khona enhlahleni naye engaka ukuthi nibe no principal weNazareth. Thina kwakungekho principal weNazareth kwakuse bese few. Babe kude. Kwayikhona ubhuti kwazi okaNdlovu wayele eMsinga. Uyena wasithatha wathi hayi namba nosebenza. Kodwa sasingasabi ngoShembe. Sithi Shembe is the Messiah to South Africa. Ngoba uShembe uMessiah weSouth Africa. Ngicela nami ukubala nje imisebenzi onyazi UThingolwenkosazana elenzile lihlele esihlalweni nje kwenzeka kwagula umkhokhelo omdala njengoba sila Isibonakalisweni nje umkhokhelo oqala kwaba umkhokhelo mamcambi amen wagula bathi bathi abamcela ningise enkosini kwathola ukuthi hayi kwase kumsebenzi wami ukumisa nje esontweni ngimtetemise nje ngimsondeze enkulunkulu nganethuba lokumsondeza enkosini uThingo masifika uthi baba angisabone emehlweni manje ke iKing Edward ivele yathi izongihlinza weye King Edward yathi izongihlinza iKing Edward ukuthi izobe ingihlinzelani ingihlinzaphi wamoyizela umuntu wasezulwini wathi hayi ngeke bakuhlinze gogo wathi uthini gogo ngeke bakuhlinze hawu namehla wasabona wathi lale lethi ingane ezokulekelela manje emsebenzini kaNkulunkulu wathi uyilethe la ngiyibone oyithembayo bathi oyithembayo hayi maNazareth ngamthatha ke sesibhedlela masifika lapha eKing Edward kwenzeka isimangaliso esikhuleni sokuthi phela arrangelwe indaba yetheatre hayi arrangewa indaba yetheatre bayakomfaka kwi scan khona insi angazi kumshini ongena ngaphakathi kumuntu bamfaka khona kanti uzomcleana lo mshini uzomcleana indaba yama-ulcer abanga ngendlela abuya ephila ngayo wabuya ephile engahlinzwanga wathi umntanami kanti UThingolwenkosazana uNkulunkulu wangempela mntana iphele yonke lento engiphethe angazi ini lade bengifake oneswini mabe ngitshengisa ngoba ngaya kombheka uthi awufami ngoba ngangihambise mina bamfaka emshinini ozongezayo uthi nama ngisazi lesa scan nje kufakwe insimbi ethize esiswini sakhe ethe izomlungisa wathi sengiphila saka njengoba inkosi ithe ngeke ngihlinzwe nje abasayikhuluma ukungihlinza makabonga uShembe wathunyuka kanjalo kuhlinzweni esibhedlela asazi kokuzohlinzwa bese kuba njani umuntu omdala wazi washo ukuthi baba ngiyasaba ukuhlinzwa sengimdala waphila ngezi loThingolwenkosazana amen lase lithi uThingolwenkosazana akalethe leyo ngane maNazareth wamnyonyobela waloku ngixoxela indaba ke zabantu ababalekela umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi umuntu umebalekela umsebenzi kaNkulunkulu uyafa wabexoxa udaba lomkhokheli wabizwa inkosi ilanga lathi uyena ozophatha amakhosikazi waqhamuka lamakhosikazi ayeqinile nje kwayiwona washo ukuthi baba sesinyaminyaka u8 asinamkhokheli wabuka ubaba wathi ambanilanda uMasibanibani uyena ozoba umkhokheli wenu hayi amakhosikazi ebhedokodweni obiza lo Masibanibani amfice ehlele edokodweni lakhe vele unomoya ophansi lo muntu akaphaphile wona aze akwazi ukuya enkosini okhuluma ukuthi akanamkhokheli nje ngoba aqinile vele shuthi naye wayitshela wona ngaphatha lamakhosikazi mefika kulo makoti anqabe lo makoti athi haya ngiyina lapho ngiphathe nina kuthiwa ngizophatha nina azokamtshela ukuthi inkosi bithini kuthiwa ngizophatha nina ninje ngeke wathi angiyilapho kuthiwa washona same time lo makoti uthi ugogo wavele wakhihliza nje waphela usethi ugogo mamcambi kuyenzeka ubekwe emhlabeni kanti ubekelwe ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu wena wazi ukuthi ubekelweni bese uyawuqhenyela noma usho noma yini oyithandayo wathi mntanami le ndaba ngixoxela yona ngoba ngifuna ukwazi lokho ukuthi njengoba ubaba basho phambi kwakho ukuthi angilethe ingane engiyithembayo mina ayikho enye ingane engiyithembayo mina ngithemba wena hawu manga ubuyazi ngiyafunda ngiyasebenza wathi hayi kade uyogqoka nje
kade yogqoka usufunde kuningi manje sozonke washemba umsebenzi hayi ngaboshwa kanjalo uManazaretha ngangikade ngigqoka ngo2003 ePort Elizabeth i-degree ye-B.Ed in mathematics kwawugcina kwami ukufunda ngoba kwase kukhuluma umuntu omdala ngathi hayi ngeke senzeka ngenza umsebenzi kaNkulunkulu ngiphinde nginake incwadi ngiphinde ngithi ngiya-attend ngingabikho esabatheni into engenzeka kanjani le ngoba ngangifunde e-University of Natal ngibuye ngithi angikho esabatheni gogo ngiyo-attend kanti uyangibuka nje ukuthi wena kuzophela lokhu attenda kwakho ngesinye isikhathi sizofanele uyinikele uNkulunkulu UThingolwenkosazana ke eManazaretha lase liyangithembisa ngoba ngakhala kakhulu hayi ukukhala inyembezi ugogo wesengiyalile ukuthi lo msebenzi unikwe uNkulunkulu kufanele ungawusoli lutho ngangikhala ngenhliziyo ukuthi ngizokwenza kanjani ngaye enkosini ke yathi inkosi ungaphatheki ungathuki umuntu owenza ongalungile uzohamba ethempelini ngeke ahluphe hey Manazaretha lesibona sona ngihluphe umuntu akuhluphe umuntu mangabe ukuthi mhlawumbe unenkinga lowo muntu umbona ngoba esebika ukuthi usahamba ngeke ngisho ukuthi uyaphi kwa mhlawumbe ngizothi uya emakhaya bese nibuka abantu abaphumile bathi baye emakhaya cha omunye uzothi esengithola indawo mhlawumbe eLamont sengiyohlala eLamont awu ngisima kabonga ushembe ngoba sengibona ukuthi sekuzonakala mhlawumbe ukhona into aseyenze sironke kodwa nje kunjengoba UThingolwenkosazana lasho akukho umsindo eManazaretha ikhaya lokuthula la Isibonakalisweni la sibusisa ngaloko noma umuntu enza iphutha ubuye ayibuyisa abuye alunge futhi ayithola intethelelo ngoba phela uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wentethelelo uThingolwenkosazana lathi asithethelane nini angidluleke la kubabudladla ekade ekhuluma ngendaba yesambulo 22 verse 15 ukuthi la ishintsha inkosi le ndaba ngaze ngabhala phansi lathi ngaphandle kukhona izinja lathi namakati la eda namakati kwakumhla ka20 April 2010 uNkulunkulu wethu amenda leBhayibheli elilungisa ethi namakati abanye bake bangibuze ukuthi indaba aManazaretha angawathanda amakati emakhaya bese ngithi hayi nawo anento zawo nje amakati ayakwazi ukubona imimoya ayakwazi ukutshontsha imithandazo hayi nento eziningi ayenzayo ingakho singenawo amakati kungenzeka ukuthi wena uNazaretha mhlawumbe unalo ikati ngokuthi sizodla amagondane angazi noma lungile kodwa izinja cha asifuyi izinja nazo enomlando wazo siyacela ukuthi uNkulunkulu asiphe inhliziyo enjengekababa uThingolwenkosazana athi mhlophe ikhanya njengogesi siyathemba sike sithi nathi ezinhliziyo zethu zimhlophe ikhanya njengogesi kodwa hayi awungeke sibe sibe likhulu ukwathi eshumayela okade eshumayela lapha emzimkhulu ebala ubaba umvangeli umbonambi uyayibika indaba ukuthi lapha eBhekzitha ngwakhona ke ngingane yakho ngikholela eBhekzitha mina kwamakhutha uthi lapha eBhekzitha benza iphutha abantu bavukela inkosi umqalo wendlela lezikhumbuzo zisondelene uthi mathi mabevukela inkosi umqalo wendlela kwaze kwakuba impela bamthinta kwangena icala lalila eSiphingo indaba yala ekhaya impela le wathi mesefika lapha sebeyachajwa labalahla icala labantu ngoba abantu basemhlabeni babengazi ukuthi uNkulunkulu abamhlukumezayo lathi mase libalahla icala kwathiwa abahlawula u2 upondo abanawo upondo kwawuyena futhi umthetheleli wezoni okhipha upondo bese bacelela intethelelo sebakhiphela lo abahlawulela bonke labantu futhi kwawuyena futhi osebapha into abazoyidla Manazaretha siNkulunkulu omthetheleli wezoni kodwa ukubona ukuthi ikwaze mina ngangizokwenza into nkosami kumuntu wasemhlabeni shuthi ngempela uNkulunkulu lo esikuyena
ngoba nalo unyazi lwezulu liphezulu komlilo kodwa liyathethelela ukubona nje ukuthi awu Nkosi yami nami kufanele ngithethelele ngumuntu wasemhlabeni ngoba nanguNkulunkulu phambi kwethu uyakhombisa ukuthi kuyathethelela siyacela uShemba sipho ukuthethelelana amaNazaretha lathi ke inkosi uThingo asithandaneni sibe munye kule tempeli angisho ukuthi akoniwa kuyenzeka umuntu one kodwa siyathethelelana siphinde sibe munye futhi senze umsebenzi kaNkulunkulu siyacela ukuthi ingilosi Sibonakalisweni inolaka yona ngoba ngempela inkosi uThingo lasho lathi ohluphayo uzohamba manje ngivele ngidideka ngani noma uhamba kahle noma uhamba kambi kodwa uyahamba ngidideka ukuthi into ezokwenziwa kanjani ukuthi sonke sisabe lengilosi ngoba kufika abantu lamanazatha bathusa njengamanje njengoba ngikhuluma khona abangayigqoki ingubo emhlophe beze la Sibonakalisweni bathunyiwe imndeni yabo ithi imndeni ngicela uye kulela tempele lese-17 athi umuntu e-17 kukuphi athi e-17 eMlazi uzobuza ukuthi kumaphi empohlweni e-17 leli gama lokuthi sempohlweni lava lo baba uSibisi nawe engalifuni ngabe athi isey'nsizweni okungcono athi sisey'nsizweni ngoba lele impohla kho impohla banamakhosikazi uyafika ke lo makoteni ubiza leli gama ngithi mina ayakhashiya ukuthi sey'mpohlweni la thuyisemthethweni nangibaba uNcela Desho manje uthi thiwa uthe ukhokho wami angizombhabhadisa e-17 la ngisinda udaba ngalisa kumshumayeli kodwa sengiyabona lo muntu ufuna azokhetha inkosi ukhokho wakho ufuna azokhetha inkosi la Sibonakalisweni usuka phi mama ngisuka phesheya kwembokodo hawu kude kangaka uthi ayikho into engizoyenza ngithunywe ukhokho uthe angizombhabhadisela eSibonakalisweni siyacela ke maNazaretha abantu bathunyiwe okhokho babo ukuthi beze kule tempeli bazokhetha inkosi ngoba ethi ucela ubhabhadisa ufuna ukukhetha inkosi ingane yakhe ayiboni kodwa uthi kuthiwa izokhetha inkosi sisabheka le nale ithi uthi angizombhabhadisa phela umuntu ubhabhadisa mase ekhetha inkosi ngithi ngiyamtshela ukuthi hayi wena ukhokho wakho ufuna uzokhetha inkosi kwanzima ubona ukuthi akakayimiseli ngalento engikhuluma ngayo inzima kodwa bayeza amaNazaretha siyacela uShembe unyazi lwezulu nenkosi uThingo Nkosi Ilanga Nkosi Umqalwendlela Nkosi Inyanga yezulu basipha inhliziyo zokumukela abantu abezayo baningi kakhulu akuyena lo engikhuluma ngaye yedwa othi kuthiwa ngize Sibonakalisweni sikona uvela khona asuke emkhazini ukuthi ngabe emkhazini mangila amakhilomitha amaningi ngabe othi kuthiwa ngizokhetha inkosi eSibonakalisweni uvela ungazi ukuthi uzothini ngoba phela khona abantu abahlala ngakubo into ozoyithini le ngeke umxoshe futhi umuntu omunye wafika sisebuhleni wazongongoza edokodweni lamshumela indwandwe ngenhlanhla sasine meeting lapha edokodweni mangabe sizokwenza into ezinhle kuye kube ne meeting phela siplan abagcotshwa babezohlangana edokodweni lamshumela indwandwe wafika sikhona wathi uthe umuntu wakubo ongasekho noma angeza kanye nje emasontweni amathathu eSibonakalisweni kuze bajabule eze nje noma kanye ngoba uyasho ukuthi kukude nje la nithi ngiye khona wathi noma ungaza kanye nje enyangeni ungene eSibonakalisweni siyacela amaNazaretha ukuthi lengilosi ingadumali ingadunyazwa mhlambe ububi bethu noma ubuze bethu noma inhliziyo zethu ezibukhuni ingilosi ewusibonakaliso ihlale inhle inje inamandla inothando ibalekelela abantu ngoba omunye uyasho athi hayi mina into edenginazo inkinga edenginazo ziphelela eSibonakalisweni esuka kwelinye ithempeli uthi ayibo amathempeli akashembe wonke athi cha ma ngiyacela bandle ngimukele kuleli thempeli laseSibonakalisweni sithi ke lapho siphakamisa ingilosi kaShembe ayiqamba ubaba inyanga yezulu le thempeli laqanjwe inkosi inyanga yezulu uthi sesibonakalisweni amen kunjalo ke nje kuyakhanya la emzini waseMlazi lisibonakaliso vele akekho ongaliboni mabedlula ngebhasi babona isimangaliso ukasho umuntu odlula ngebhasi athi hayi base ngibheke phansi nonke kusose kwenze njani ngoba ngisike sidlule la sidlula ngebhasi sibone amakhanda wonke abheke phansi
Akekho umuntu ongasiphathi isihlabelelo. Suke sibheke isihlabelelo bona bazi senzani. Suke sibheke isihlabelelo kuhlatshelelwa nje kwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Siyacelela ke ukuthi njengoba uNkosi uThingo asiyala lapha kuPetro 2 incwadi ede ikhonze kakhulu. Angazi noma khona inkosana ozoyifunda yini noma ngiyifunde. Ayikuthiwa ngiyifunde. Ngakho lahlani okubi konke nobuqili bonke nokuzenzisa nomona nokuhleba konke njengezingane ezisanda kuzalwa. Fisani ubisi oluhle lwezwi ukuba nihlale ngalo nize nisindiswe. Amen. Inkosi yomusa yayifisa ukuthi sihlale sinjalo nje. Silahle konke okubi. Ibuye ithi hlala nilindile ngoba usazi isikhathi uNkulunkulu azofika ngaso. Yayisho kanjalo. Isasihlale silindile. Khona incwadi futhi lapha eyithanda kakhulu. Nazi izinto ezisithupha uJehova azizondayo. Ngqo awuyishaye le. Izinto ezisithupha uJehova lezi zinto ezisithupha uJehova uyazonda. Yebo ke ezisikhombisa zisinengiso somphefumulo wakhe. Amehlo azidlayo, ulimi lwamanga, amehlo azidlayo nolimi lwamanga nezandla eziphalaza igazi elingenacala, inhliziyo eqamba amacebo amabi, izinyawo ezigijimela ububini, nofutha amanga engufakazi oqambayo, noqhubela inkani phakathi kwabazalwane. Amen. Siyabonga. Inkosi yami ayikhala inkosi ngamanga. Amanga asiyafuthwa. Amanazareth asefutha amanga. Inkosi bizihlabelele sihlabelela angithanda ukuhlabelela lelidlawo lezulu. Ngoba ikhala amanazareth. Ngiyayicelela nje bantwana basesibonakalisweni. Ungenzeki ngelilanga. Uzithuke usohlangana nabantu abavukela ushembe. Ngoba khona omunye waya kuyona inkosi uThingo. Wathi baba ngivukelwe izitha emsebenzini nalapha. Inkosi yathi uthini ngalezi zami? Kusho inkosi uThingo. Inkosi yethu ibinenhliziyo ekhanya ugesi ingenanqa namuntu kodwa binezitha. Nawe ngenze kube nezitha ubuthi awona umuntu. Isitha nje sivele sikwakhela into, siqambele into siyakhe. Kodwa angithandi ukuthi ngelinye ilanga ngenkonzo yanamhlanje kuvuka ukuthi ake sigade lezi zinto ezisithupha ezishwe inkosi. Ngoba umuntu mase kubuka ngamehla azidlayo, amehla akhulumayo, kusuka kukhona into wrong lapho. Yayizithi inkosi smile. Nginenhlanhla ke ngihlale ngihleka vele. Ngisho sekukubi nje ngiye ngimoyizela. Ithi awumoyizelani? Hawu Nkosi yami. Alimoyizeleni baqotsha, baqotsha abamoyizeli kahle. Kodwa uNkulunkulu ufuna simoyizelana sithandane. Akungenzeki nelilodwa ilanga. Kwenzeke Sibonakalisweni umntwana wasesibonakalisweni abonakala engaseyena wasesibonakalisweni esenza ukunye. Engena umoya okuvukela ushembe. Engena umoya okuthanda ukuba phambili. Ngoba ikona okwenza ukuthi abantu babone sebevukela uNkulunkulu. Khona intshumayelo eyishiwo okuthiwa ngelinye ilanga wake wathanda umuntu wathanda ukuba umgcotsho wabekwa umgcotsho wamshumayeli. Waphinde wathanda ukuba qhubela phambili wabekwa umvangeli.
waphinde wathanda ukuqhubekela phambili wabe umfundisi waphinde wathanda ukuqhubekela phambili uzoba yini sezoba yini ngoba ukuthanda ukuba phambili lokho okwenza ukuthi ugcine usuvukela uNkulunkulu ngazo zonke indlela. Siyacela ke ukuthi uNkulunkulu unyazi lwezulu lungene enhlizweni zethu sisithathe lesi sifundo sokuthi asifane nabantwana abasanda kuzalwa. Somele ukwenza okuhle. Somele ukwenza okulungileyo. Sigweme okubi. Siyacela nemndeni yethu uNkulunkulu okhokho bethu umdalo wezulu nomhlaba. Sihamba nemndeni imndeni ihlukahlukene. Khona imndeni emihle, khona imndeni emibi. Sihamba nayo. Siyacela uyigeze enyazi lwezulu. Uyigeze ifanele ukuba phambi kwakho. Kungenzeki ukuthi umuntu athe phambi kwakho esebuhleni omngaka engike ngabona isimanga emzimkhulu ukuthi sisentene enhle kanje eNazaretha sisekujabuleni ongaka kube khona into ezokukhipha uNkulunkulu. Sicela uShembe ayigeze imndeni yethu. Mawukhona imndeni emibi ekhipha abantu uNkulunkulu uShembe ayigeze yena ngoba akukho okuhlula uShembe. Akukho. Seshilo babunxele ukuthi bamhambise umfana wasinda base bebona uzothola ukuthi laba bamthatha bamise endaweni errong enyangeni. Mhlawumbe ibona babulala khona wabanenhlanhla. Kwafika inkosi kuyena ebusuku elele engalona Nazareth le ndaba ekhulunywa leSibonakalisweni yathi uyabona ke yafika inkosi yathi yabona lo mfowenu othi uzokuyisa enyangeni ungakusaya ngoba babefaka ukufa kunkosikazi wakhe. Ngiyakhohlwa isibongo salensizwe. Bafaka ukufa unkosikazi wakhe wagula unkosikazi wathi sagula unkosikazi kwagula izingane. Wafika umfowabo wathi hayi khona inyanga ezokusiza mfowethu ngiyabona ngathi uxakekile. Hayi ngizokuyisa kumuntu. Wathelele ebusuku bezohamba ngakusasa. Wafika uNkulunkulu wethu mabona kude hamba ngomoya. Okubona ngisho uthi uyantshontsha. Okubona ngisho uyivalele etoilet. Uthi uvalile wena lapho vale khona. Wenza amacebo. Wafika ebusuku le ndoda. Wathi ungabusaya la ekuthiwa nizoya khona. Bayoqedelwa labantu bakho abagulayo. Mina ngizobaphilisa. Sekusho umabona kude wasezulwini. Lo ndoda ebaphila izingane zakhe zaphila ngoShembe. Lo ezomisa enyangeni wayombulala. Ngizongidabuka umkhuluma babunxele ngalo owathi sesindile bamthatha bamise enyangeni. Bayomqedela. Esephilile. Ngoba kuvele kuthi sikwakuqhamuke nabo ukufa. Ngenzeka ke siphile emhlabeni kanti cha akukho ukuthula. Imndeni inenkinga nje ingena kulabantu abaphilayo ibenzise imikhuba emibi. Siyacela ukuthi uShembe unyazi lwezulu lusiphe inhliziyo zokugcina imithetho yakhe. Asiphe nokuthi kuphele usizi njengoba sicelelile ayosicelelile eNazaretha emzimkhulu. Ukuthi aliphele usizo emzini eNazaretha. Ngalezi zinto ezinhle esizenzela uNkulunkulu ngokuyinikela makuthiwa kwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Siyayicelela alikho ithempeli eliyimisela njengaleli makuthiwa umnikelo. Futhi angicabange ukuthi khona ngelinye ilanga singake sikuthiwa ithempeli laseSibonakalisweni khona la elinesiqoleto khona la ekuthiwa kuno question mark outstanding amount enikelwayo iningizimu yonke akaze kwenzeke futhi ngeke kwenzeke ngenxa yeni eNazaretha amahle. Niyayinikela niyayikhandla ngoShembe. Siyacela ke ingilosi enhle usibonakaliso ahlale esikhuselile asimukelise konke sikudingayo. Khona abantu abezevele labana nenkinga ukuthi inkosi yami ngomsombuluko ngiyofesa hlala isebenzi la isebenzi ehlala kule ndawo ngomsombuluko ngiyofesa ngomsombuluko ngiyaphi. Siyacela uShembe abamukelise namhlanje. uNkulunkulu asekuphamela nje sibusise sibuya nasemzimkhulu esisemathanjeni ethe sihambile ayibephumile abantwana baseSibonakalisweni. Bengithi ngiyaqalaza ngapha nangu Sibonakalisweni ngithi ngapha hawo Nkosi yami ngabaphuza no drink. Hayi ngiyabonga abantwana baseSibonakalisweni emzimkhulu ngiphuzile o drink ngoba benibaningi qhamukele wathi nangu drink umkhokheli qhamukele wathi nangu drink umkhokheli. Siyabonga ukuthi benikhona emzimkhulu sicela isibusise sibuya nasemzimkhulu singene emathanjeni abantwana baseSibonakalisweni abakhona la. Amen.
nabasemakhaya abahleli ngoba bengaphilile beneyinkinga uShemba bakhumbule. Inkosi ibusise nikuzwile. Yabo. Inkosi usiphawo abancane. Amen. Sicela insizwa kaMkhanda. Siphethele isihlabelelo esithandayo. Amen. Amen.